Whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa i le nei fo i tae au, usi mai al whaafonga o tala o le nei fo i asolua. O le soe whaamawai atu ai le vaenga whaupawhai le National, i ona sui a whaipule lea ua lea ai nei ni a lātou ngā luenga. Mai ai al whainga whilwhilinga New Zealand, se fulu lima whaipule lea o le a whaato wha E se maile whaamawaenga ua fola le taitai a Judith Collins i tala le News Hub, o le so fo i o le a whautua i nai i lātou o loo liki mai ai i tua i le au whaasara lau whaamtalanga whaatatau i le loto i whale o le National. Nisa reporti wātangia mai ai le ai o se whaatua tuanga o nisi o le National i le taitai ngā Collins. Ma wa sala la waitala mai nisi o suia whaipule o loo i ai nei, la tau te ioeina le whaatula i mai o le sui whaipule o botany, lea whaatu a manuia mai le whainga pālota le nei Christopher Luxon e tūla i mai e taita ia le National. A o tapena i la Collins i le whailo inga i le so, wa ia sau noa, e le mauai se malo mo se pāti pe a whai o le whainga lea. Ma walunga lawal wha moe moe o Collins nā te taita ia pēr le National mo le isi tōlu tausanga. Ua so nei masina e tolu o mau soifua o alo le atunu o lo malanga mai e sa ili manuia i ngā luenga whaavai ni usila nei. La son nafi tu lai mai ai fo i se isi whaalavlawe tau ta avale na umai le soifua o se tama ina ua feto ai la lato van ma se loli i lunga o le State Highway 5 lata i Tarawewa. O le tamau maliu na umai lava lona soifua i ta whaala o le nofuanga na tu lai mai ai le nei whaalavlawe matu ia. Tu sama reportia leo e se mai i le ua maliu to se fulu isi a li o le lato kulupu sa i te tonu lava o le van o loo wha manu alia. Wa le tau nu wai wha moe ngana malanga mai ai mai Hastings le lato van a nga i taupo mo sa lato ta whaonga. Ma o le ua maliu e tu sama reportia leo sa anu no wha atasi mai i luma ma le ave ta avale. Ua tua ia le taitai o le vaenga whaupawhai a le Advance New Zealand, Billy Te Kahika Jr. e le i sao, ma e le whaamoemoina, whaitaunga o le pālota New Zealand. O nei tua inga na whaasala lau e Billy lunga le Facebook, whaapea e le i whaitaua le isi lua se lau afe mo na tupu o pālota tangata na whaia mola na pāti le Advance New Zealand. Tali mai le ofisa o whainga pālota, matua le loa po o whesa wai le lua se lau afe a Billy, ma le lua se fulu mo na tupu afe o pālota na mauailana pāti. Lea ele i ausia le pasene e saufa ngā tuai le mota. I le tali ai nai e Billy o le whaitaunga le alo i o le pālota o iai nei, wa i e talo sanga i e toe whaitau pālota le Advance, ma o ia fola foi, o le a whaia se app e saini umai tangata na tusi a au ilana pāti. O le Advance New Zealand e tele ni suinga na fola mai ilana ana vatau ina o tutu whaatasi ma le New Zealand Public Party. Tutu whaatasi mai ai ma Jamie Lee Ross i nai masi na aile i whaia le whainga pālota. Peitai, la wane le whaitaunga mua pālota i le aso tu na i tāluai e le i manuia i pālota mō pāti, whaapea i foi ma pālota mō sui tau vā. Ua mawhai nei ona whai malangatu tangata ni usila i le stete o Victoria e au noa ma le whaanofo e sea i le se fulu whaaso. Victoria e le i au fia i lalo stete na mua i oeina le tatala ai o le afuafu mo whainga malanga le vau ni usila ma au se tālia. Reporti mai Australia fōlinga mai ele i whina ngalo lava i aile pule nu o Victoria, Daniel Andrews, e iai Victoria i tutonu le afuafu, peitai, e le o ngatasi le lea ia Andrews, ma le whaasala launga o ilunga o le upenga ta wha ilangi le mtanga luenga soifua maloloina ala lātou stete, le o loo wha iloai o loo mawhai o na whai malanga atu tangata. Saunol palemia o Australia Scott Morrison, e le se malo si anga o le stete o Victoria, lātou te ena i tangata whai malanga atu. O le toi tatalai o le afuafu mo whainga malanga au noa mal whaanofo e sea, i le se furu whaaso le vau ni usila ma au se tālia, e le o au fiai pāse se whai malanga mai i to tonu o New Zealand. O na lava le COVID mo na afianga, le o whailoa mai e whale tupel ANZ, lātou te le toi whaatawi nātu, be whaatawi na mai tupe a isi atunu.
O le nei swinga o wha moe moe le ANZ o le a wha mamaluina mai le aso sefulutolu o le masina o iluma. O se swinga o whaia nei le fale tupe ona o le sawai i lalo o le whai numero i lato e wha atala sangaina lea au nanga, mafua lea i le tapo whai ngamalanga wha vau malo i le tele o vaenga le kilope. E le o afia le nei swinga siaki mo pei meni. Matala mulimuli, ua whaamawina le sili atu ma le fulu miliona tangata o laulangi ua maua i le COVID. O nei whaamaunga o loo fua i whai numera mai atu no ese. Ma e talitonu i lato o loo so ina, sili atu tangata sa maua pe ua maua fo i le whaamai, na i lo leo whainga o whaamawina. O se sawa o whaamawina i o loo alu pea i luma pe a fua nga i le se fulu miliona ma ona tupu na whaamawina i tonu le na o le tolu se fulu luaso. O atu nuu lava ia e pe o Amerika, Initia ma Brazil, e pe o na tunu nei o loo tele mai ei tangata ua a fia le whaamai. Tali tonu wai ma le whaalapatapatonga le soifua maloloina lalangi po o le WHO e ono sili atu ma le 2 miliona tangata mali liu le whaamai le nei wha atu a maua se fofo. Telefonau le nei tai au manuia tele le nei aso.